Zbog loših prinosa u konkurentskim zemljama, malinari u Srbiji očekuju višu otkupnu cenu ove godine. Prvi plodovi maline stižu za 20 dana i dok jedni najavljuju dobar rod, drugi upozoravaju da veliki deo zasada nije oporavljen, pa se nada polaže u bolju cenu. Malinjaci u zapadnoj Srbiji ove godine izgledaju bolje nego lane. Zato je bilo ključno to što ih je za razliku od prethodnih nekoliko sezona zaobišao aprilski mraz i sneg. Ipak, po mišljenju malinara, to je daleko od idealne kondicije malinjaka. Malinjaci su, da vam kažem, ne desetkovani, ali prošlogodišnjom sušom koja nas je zadesila prošle godine. Ostali su stari, što kaže, veznice kratke i posledice suše se naravno poznaju, znači i na rodnim granama i svemu tome. Malina je počela da cvetava, rodne grane su kratke, tako da ne možemo očekivati ni neki rod specijalan ove godine. Agronomi su ranije upozoravali da je najveći problem domaćeg malinarstva drastično smanjenje površina pod ovom strateškom voćkom. Od nekadašnjih više od 24.000 hektara do sadašnjih oko 8.000 hektara. I prethodne loše godine sa lošom cenom koje sigurno ne smeju ponoviti, inače ćemo ostati, onako smo desetkovali malinjake, ostaćemo bez, što kaže, ove proizvodnje. A ove godine cena i stanje malinjaka mislim da ne mogu ništa promijeniti prošlogodišnju. Znači, prošlogodišnja cena koja je bila od 600 dinara, 620, 600, koliko već, gdje, koji kuda. Znači, nema razloga da ova godina bude početa manja. Radovi u ovoj fabrici pod otvorenim nebom su u punom jeku, posla imena pretak i pre početka berbe. Cijel dan ste na temperaturi, na vrućini, ali mora da se radi, šta ćemo? Ako ne plate malinu, ne može ni gazda da plati velike dnevnice. Nemačke vlasti su i prošle i ove godine pronašle hepatitis A u malinama iz Srbije. Iz Čačanskog instituta za voćarstvo kažu da je ova situacija veoma neprijatna za srpske proizvođače, naročito imajući u vidu da domaća proizvodnja maline poslednjih godina stagnira. Procedure postoje, laboratorije postoje, znači samo treba svako da radi svoj posao, da ti nalazi budu dostupni svima, znači da ne bude tih nekih nedoumica od koga je, šta je i na koji način i zbog čega je došlo do toga. Tako da kažem, sve to već postoji, rešenja imaju, ali samo ih treba ispoštovati. Kvalitet maline iz Srbije na svetskom tržištu nije upitan i još uvek je među najviše ocenjenima, ali je problem nizak kvantitet koji obara konkurentnost. Naime, od nekadašnjih 80.000 tona maline godišnji prinos je višestruko opao. Marija Nikitović, Euronews.